Macu ne možemo ničem naučiti. Maca će nas naučiti šta mi trebamo znati. Zašto Kitty je vani? Ta vratašca funkcioniraju na čip. Evo me. Hej, kaži. Bog. Oh my gosh. Našli smo malu macu. Hoćemo joj dati dom? Dom. Tu boravi. Većinom. Baš zbog toga što su djeca. Zaigrali ste sa onim hashtagom želim maskicu i ja ću sada izvući dobitnika. I prvi dobitnik je još jednog dobitnika. Isto random u potpunosti i to je Drag. A vidi šta je Ana naučila. Kako zovemo macu? Za početak ću vam pokazati klip kako je to izgledalo kad smo biti doveli macu kući prvi put. Ona se jednostavno tu pojavila i ona je u biti nas našla i eto mi smo je prihvatili jer ja sam vam totalni sakr na takve stvari, ali ne donosite mi druge životinje i ne pitajte me mogu li domiti još koju macu jer nam je i ovo previše. I ovo nam je previše, ne mogu, teško mi je jer stvarno nije fair prema maci da je djeca gnjave. Mislim da gnjave djeca su super, Belu malo treba češće urazumit, ali želim da maci bude dobro i onda naravno to sve pada na mene. Moram doslovno pratiti svaku sekundu, svaki trenutak kad su djeca kući, gdje je maca, što maca radi, što djeca rade, da li djeca gnjave macu, je li maca u redu i tako dalje. A da ne spominjem sve ono ostalo. Mislim, mace su stvarno low maintenance životinje, poprilično su samostalne, ali ovu macu treba socijalizirati sa Kitty i ovo je nova maca. Nju treba naučiti ponašanju. Iako, budimo iskreni, ne možemo mace naučiti ništa, mace imaju svoju volju i rade onako kako mace žele. Znam da neki od vas imaju mačke kući, pa sigurna sam da ćete se složiti sa mnom. Macu ne možemo ničem naučiti, maca će nas naučiti šta mi trebamo znati o njoj i o njenom ponašanju. Prije nego što vam pokažem novu macu, ajmo mi pustiti Kitty unutra. Nek se Kitty hrani. Neki od vas su se pitali zašto Kitty je vani, odnosno svaki put je puštam unutra kad jede. Prvo moram reći, Kitty jede 1.000.000 puta dnevno. Drugo, da, ona je većinom vani jer ona voli i želi biti vani. Ona je pravi lovac, ona živi za život vani. Htjela bih i moram naglasiti da Kitty nije prepuštena vani svakakvim uvjetima i neuvjetima i vremenskim prilikama i neprilikama, jer ona najčešće je tu na našoj nadkrivenoj terasi i odmara se na jastucima. To je najdraže, a ako baš želi neko skrovito toplo mjesto, ona ima mala vratašca kroz koja može ući u našu tamo zasebnu prostoriju koju ona može ući kad god želi, ako se želi nečeg sakriti od nevremena, od čega god, i onda je unutra. Ta vratašca funkcioniraju na čip, dakle da, Kitty je prvo cura je, sterilizirana je, cijepljena svake godine, tretirana protiv nametnika i svega i dakle zbrinuta je. I čak je i čipirana i ima putovnicu. Eto, ja ne znam, ja osobno ne znam mačku koja je čipirana, ima putovnicu. Kitty je čipirana, ima putovnicu. Jer ta vratašca koja imamo za nju funkcioniraju baš na čip koji je njoj stavljen pod kožu. I onda samo Kitty može ući. Samo Kitty može ući na ta vratašca, nitko drugi. Nijedna druga maca, samo ti. I tako.
Kitty je tako grozno narasla. Ogromna je, ogromna. I ti isto si velika narasla. Jesi, da te vidim. A ti zubići te koliki su? Pokaži nam zubiće. I eto, ona vam je tako već pojela, otišla i sad traži neku zabavu za sebe. Lovi miševe, gušterice, ptičice, sve živo. Naš lovac. Evo me, hej, kaži. Bog. Oh my gosh. Našli smo malu macu, odnosno mala maca je našla nas. Mala maca nam je došla i papi nam kruh spoda. Da se razumijemo, ovo nije mačić od Kitty, jer Kitty je sterilizirana maca koja ima 3 godine i sterilizirana od kako ima 6 mjeseci. A ova mala maca je došla, ušla kod nas sama. Šta ćemo s njom? Naćemo, je li je dečka ili cura, i naćemo... Ne, Bela, ne. I naćemo isto... sve što nama treba sa njom. Ćemo je udomit? Da, udomit! Hoćemo je dat dom? Da! Oh my gosh! Please, mama, da! Tata se baš i ne slaže. Daddy, what do you say? No. Ok, Emi je odlučila da ćemo je zvati? Latica. Wow. To je super ime, ha? Čini nam se da je jako gladna. Jer ona je kao 100 dana ili 2 ili 3 dana nije jela. Ja mislim da je jela, ali tko zna što je jela? Tko zna što je jela? Da. Moram priznati da je došla i Kitty i da Kitty nikako nije bila sretna. I da je Kitty htjela napast. Pa evo, ne znam što ćemo napraviti, ali za sada je tu na sigurnom kod nas. Hranimo je, pazimo je. Kad joj nađemo njezine roditelje, pa onda je možemo pustiti lijepo da ide kod svoje roditelje. Da, ako nađemo njene roditelje. Da, ok. Jutro svima, ja sam Maca. Iskreno ne znamo je li curica ili dečko, još se nismo odveli do veterinara. To mi je pod hitno na listi stvari koje moramo napraviti. Znači, ona trenutno tu boravi, većinom, naravno da je pustimo u ostatak kuće kad smo mi prisutni, ali još je jako mala i jako ne zna što radi, što smije, što ne smije. Imamo WC za mace, imamo hranu i vodu, imamo udobno mjesto gdje može spavati, igrat se, grebat. Znači ono što mi je bitno je da nauči da ovo treba grebat, a ne kauč. Ha, Maco? To. Ne kauč. Ha? Ne kauč. Ona je još uvijek malo kao nepovjerljiva, ali dosta je razigrana. Razigrani mačić mali koji se želi samo igrati. Koji bi se samo igrao, ali ono još uvijek nema to neko povjerenje izgrađeno. Ja je pokušavam ovako što više, što češće mazit i pazit. Djeca naravno ono malo je gnjave, ali baš zbog toga što su djeca i ne znaju baš biti nježni 100% prema maci, oni bi samo igrali se. Zato je ona u ovoj prostoriji, da ima neki svoj mir. Prostorija je dovoljno velika da ona unutra može provesti noć, dakle da ne lunja po kući i radi nekakav nered dok je još ovako mala. A da je van je ne puštamo, jer ovako mala maca u našem susjedstvu vjerovatno ne bi preživjela dugo. Vani su agresivni mašci, mužjaci, ovaj mali mačić vjerovatno ne bi preživio. Bela, pazi macu. Baci joj tamo, baci. Polako, Bela. Ajde, baci. Bela, baci. Šta to radiš, Maco?
Šta to radiš? A vidiš šta su mi djeca napravila od ovog cvijeta i sad maca. A? Ništa od tog cvijeta. Pazi, Bela. Wow. Eno ga, Majco. Eno ga, Majco. Di si, ne vidimo te. Opet, ajde opet. Wow. Joj. Ona se baš voli igrati. Ekipa Ana spava i ja bi se htjela ispričati što ćete me očigledno cijeli ovaj video gledat s podočnjacima, ali ok, šta je tu je, kući sam i nisam sređena. Ono što sam htjela reći je da sam vam u videu sa nagradnim darivanjem onih maskica zaboravila reći kada je proglašenje dobitnika, a u biti moj plan je bio da u videu kojeg vi sada gledate, da vam ja to obznanim. Dakle, punih tjedan dana ste imali priliku za igrat. Najvjerniji od vas naravno su video već pogledali u prva 2 ili 3 dana nakon objave. Zaigrali ste sa onim hashtagom želim maskicu. Sad je to gotovo. Znači 7 punih dana je prošlo od darivanja i ja ću sada izvući dobitnika, a to radim potpunosti random odabirom i sad ću vam pokazati, tako da će to biti na neki način live, vi sa mnom vidjeti tko je osvojio maskice. Znači imamo 2 seta dobitnika i kao što sam rekla, kogod da je, gdje god da jeste, šaljem maskice, ako vas poštar može naći, maskice će vam doći. Znači, kako to radim, sad ću vam pokazati. Znači, vrlo jednostavno to napravim je na način da na web stranici Comment Picker upišem link videa svog za kojeg želim odabrati random odabirom određeni komentar. Ovim putem sam to odabrala da budu svi oni komentari koji su u sebi imali hashtag želim maskicu. Ova stranica onda generira te odgovore i random klikom odabiremo pobjednika. I prvi dobitnik je Sara Bečić. Čestitam, Sara. I sad ćemo odabrati još jednog dobitnika. Samo da ja to fotkam. Znači ovako ćemo. I odabrat ćemo još jednog dobitnika. Isto random u potpunosti. I to je Lorena Kovačević. Lorena Kovačević je druga dobitnica. I to ćemo isto fotkat. Ajde. Ok. Sad ću ja samo probati stupiti u kontakt preko poruka ili e-maila na neki način sa ovim curama, ženama, ne znam. I to vam je to. Čestitam dobitnicima. Lijepo upotrijebite maskice, predivne su. S vama se čujem preko poruka ili preko e-maila. Ako ste saznali da ste dobitnica na ovaj način, definitivno mi pošaljite e-mail. Dakle, u opisu videa možete vidjeti moj poslovni e-mail, tako da kontaktirate me putem e-maila sa svojim podacima za dostavu. Eto ga. Ti si Maćo, a igraš se. Igraš s lopticom. Toči. Toči na Maćo, toči. Kad Maca neće tebi, ti ideš Maci, ha? Kaži, dođi Maćo, dođi. Kiri. Ma sa mnom se lopticom Maca igra. Ajde. Tamo ćemo joj odnijeti. Dođi, tamo ćemo joj odnijeti za igranje. Dođi tamo. Tamo je išla.
Ja vidjela sam je, kaži Maca. A ne mogu baš to stvari od puta i tebe držati, snimat i Macu, i Macu pazit. Ne mogu to stvari. Ko će prije da lapice? Ne, Ana. Maco, ne. Daj, ne. Ba. Kiri. Ana. Ne. O ne. Kiri. Ajde, Kitty. Ana. Ne, Ana. Ja. Sakrila si se, Maco, bravo. Šta ćemo mi s ovom Macom? Šta ćemo mi s njom? Drag. Ne. Maca želi mir, ajde pustit ćemo da ima malo mira. Poslije kad nam Bela dođe iz vrtića, Maca neće ima mira, znaš, sad nek papi. Vidiš tamo Maca ima svoju hranu, ona tu ima svoju hranu, posebnu hranu za male mačiće. Da. A vidiš šta je Ana naučila? Kako zovemo Macu? Kako je zovemo? Zovemo je. Je li tako zovem? Ti bi nju uzela i oko gnjavila. Kao što ja tebe gnjavim. Ali ne može. Ne može. Ti bi Macu gnjavila. Ovako kao što ja tebe gnjavim. Ali ne smije se malu Macu gnjaviti. Ne smije se. Ne. Neka Maca papi, nek se lijepo odmori od spava. Znaš, pa ćemo se poslije s Macom igrat.